Assalamualaikum, Bang. Salam. Sehat. Kan Jang? Aya diajak deui ya uing tah. Oh, nyangke kadang atuh apa? Telepon heula. Atuh. Uing nunggu di imah, uing ka imah eueuh. Kalau nggak tungguan heula di dinya atuh Ayo, nya. balik atuh nya. Ayo, ayo naon sih? Hayang olahraga. Oh, latihan deui. Heeh, uing yang olah latihan. Oh, ayo na. Ayo nya. Nya, tungguan heula di ditu. Ayo, Bang. Ayo naon sih? Ye, panus ngomong, latihan dah. Oh, yang latihan. Oh, beres sagerak dua gerak mah ulah ieu teuing. Bang, supaya refleks awak teh. Ayo ke kumbaheula. Teng urang si tengah cau. Tahu, pelakan. Arek melak deui ya, Bang. Oh, Bang, kan cuman wing aya ka warung teh mah. oh. Wing inget ka Abang, bicara ka Abang teh da. Istilah tara amplop sih teh bari di ongko bari meni stuning meni keun itu, Bang. Main atuh cai-cai atuh heula. Oh, icau ata gini nggak, Bang? Icau na ata. Tuh aja na tuh. Coba. Nggak saja na yuk. Oh, yang latihan. Fisik sekali dua kali mah. Pan jelema pan nyosorangan pan bisa naon-naon pan. Kadang-kadang latihan ngaso heula. Oh, mogok. Kata pieu. Ayo sok, cai heula. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nyokot bedog heula atuh nya. Ayo. Ayo, Bang. Reseta, Bang. Anyar jiwa golokna mah. Anyar ieu. Kamari pamere Ocim, Bantem. Buset deh. Ayo, Bang. Ayo. Pusing sore teuing. Ayo. Ayo, pan mau ngopi. Emang baru udah karaya wae. Aya, Bang. Budak mah araya. Pulang eta mah. Budak tepan aya kegiatan masing-masing. Uing pan nganggur uing mah. Di mah wae. Gas, gepuk macan jurusna. Ayeuna ganti deui. Naon? Mupuk baya. Popok bae ya? Nya heuh, ku abang can diturunkeun ka maneh. Beres, Bang. Dap. Budak-budak. Kuda. Nah, kuda, Bang. Sing pageuh tuh. Ah. Nah, Oh. Hiji. kurang. Dua. Tilu. Opat. Ngalangkah suku ka opatna. Alangkah. Ngalangkah. Siap. Oke. Berarti. Hop. Hop. Hiji. Dua. Hop. Tilu. Hop. Opat. Hop. Diajarkan titah nangkis. Ah, Ya. Berarti diserang ku abang ya. beres. Hop. Ngurut nih, Bang. Karena kayak berasa jurus. Karena ke sakti itu mana yang geus tebis. Ya, lawan nya heula. Set, coba deui, Oh. Bang. Berarti ngelak suku kan suku katuna ngelak. Apa na? Nah, itu. Malih. Set. Itu. Nah, Beres. itu. Ayo. Oh. Set. Iya. Set. Sakit pun, Bang. Nah, gue saya latihan waena saking heula. Heeh. Oke, lanjut isukan. Mana ka mana ayeuna? Gue ke warung. Tapi ke warung lah tuh, Bang ya. Ke warung heula. Oh. Oh, ayo siap. Ayo, Assalamualaikum. Ayo, waalaikumsalam. Bukan teh ya, nenek encih teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Mak. Kopi. Aduh. Tumben ada baru dua maya. Sarap pikirnya wae warung ya. Oh, baturi sepi. Biasanya sok rame budak. Oh. Ya, kopi doang. Kopi doang.
Urang palak. Lamun teu beunang, orang desa kaca. Ayo, siap. Duit ya. Ada, ayo. Jadi. Mana sorangan wae di kadi? Oh, wih tas di Bang Jarot. Tas latihan. Tah kopina. Ayo, ayo. Aduh. Heh, Jatah. ayo. Bulangan. Jatah Terus lila soalnya, ya. Menang duit. Nanya dia kena. Urang nu ngopina. Sasi ya? Hah? Balik. Bukan aing. Balik. Siapa sih aing keur ngopi ya? Udang. Udang. Bawa. Ulah kang ngelawan aing. Mana teh nyang saya, ah? Sasi ya? Imron. Sisa. Otong. Ya, aing. Lawan. Anak gua Jarot aing. Lawan. Anak gua mana ki yang berenang yang si itu. Aduh jago aing. Ayo, jadi. Ah. Ayo, aduh babantu mah. Ayo. Cur, itu ya. Ya, ada. Ini banyak orang mana-mana. Hah? Ayo. Hap, set, kan. Aduh. Main kita kan Jarot ku aing, tah. Kang lu baca. Oi, tang. Goblok. Kieu we. Sabarkeun we yo. Saha si guruna? Ayo. Ayo jangan yo. Aing. Benang deh. Aduh. Assalamualaikum, Bang. Aduh. Aduh, Bang. Aduh. Kunaon sih? Aduh. Yuk. Ini kebukan. Aduh. Kusaha. Ting ku udah mana mah teh apal we. Keur ngopi di warung mancing. Mana ya weh? Udah serang keduaan, Bang. Aduh. Blok jalan gede. Udah serang baplang. Mana wau teh? Teu wawu. Coba ayo orang sabarkeun. Sabarkeun. Sabarkeun ya. Berapa? Teu sanggup, Bang. Ayo jeung dia. Ya, Bang. Oh, ayo. Ayo. Tunggu sana. Saya kemana sih? Ya, nyokot dia. Ayo. Ya, adieu. Nyano. Ayo tuh. Di mana tadi? Ambrok mana? Iya, Bang. Gimana, Bang? Kenapa saya ya? Iya guruna budak ya. Iya, anu nyerang aing tadi, ha? Tepuga-pugu. Ya. Iya, Bang. Di mana? Ayo. Hah? Lawan. Lupa. Rao, Anissa. Ajak apaan nih, Bang Imah? Ajak perang yuk. Jadilah. Hai. Nang tangan nih, Bang. Ada salah. Hah? Enggak usah heula kabeh gelut mah. Ayo. Oh, mampang ngumpul. Mana lawan eta? Ayo, mana wanita? Oh, mana nih ngelawan ieu, Bang? Ayo. Bro ngelawan ieu. Oh. Abang ngelawan ieu. Iya. Iya guruna ya. Aja. Ya, sia ulang ngomong guru-guru. Iya dunungan aing. Ayo. Ayo dong. Oh. Tadi aing lu dunungan aing. Serang gua kan mana? Ah. Iya. Iya sia. Wah. Ah, gua aing. Ada salahna aja. Kemana sih? Hei, nah, gua aing kan. Ayo. Ya, aduh. Pecah. Dengan kabur. Sebenarnya aing kabur sih ya. Yo. Ayo siap sini. Tolong sakit telepon ya.
Ini nanti tetangkalan lagi nih kan. Ayo. Ayo, lah. Ayo nih mah, udah nonton tetangkalan. Ayo. Cep. Ya. Ada. Ada ya. Cep. Ya. Udah. Ayo. Tadi ya, Oni mah ayo. Tadi ya, ayo. Tong! Aduh, Tong! Aduh, Tong! Aduh! Tong, aduh, Tong! Bisa ikut aku, Tong! Tong, lawan di Tong! Lawan, lo! Saya bisa kerja kayak dia, bapak dia! Iya. Sakit gini kemampuan anak. Udah. Udah.